tangira buri muntu wena kandi ngishimira kimwe aha TV West program nakehoga nkaburijo kandi umutoya kandi na Winnie Rebecca erizoba natungaho umugisha kandi atungaho abantu babiri nibona benyine erizoba program ninza kubanza no mukazi omwe w'imyaka 16 nagamba ngo aine umwana w'imyaka 2 kandi ainenda yameze mwinda hino kuzara ngo mucyaro utene kutura kantende cyo kuriya kana ryaho mazima ari mu mbera igumire mnongano wenyine kandi ukunda hizinza kuratsa ho mushija omazira imyaka yena no bubire akumata kumanya cyo mu ko yahereza ijacebeza yashangaye nakakokasi nawo mushijogo tene ho kutura tene cyo kuriya mbona baryaho embabaza mkamazonka nizo kubarinda nubona dayira kandi rizoba no tora batine on program eji yakehogo kandi mbanzera no mucyara atugambere bintu nakushimira nina chera wasibota marunji amazina gawantu bakweto kankunda ana ni imyaka ingahe 16 ko kiriyo mwana muto awanyi ninkanka yihenye naho kuzarwa sinjiro cha tsobore cha rochi nkanka yihone omundinsi tinkumanya ana oina habazire bawe abazire banjitimbine bona bakafa bwazarwa bwashoma murenka abana bangayinka bakabazara muri abana bangahi ebintu kebyo tushobora tukumanyeje tata wanje akafa kanazire ku mwana mawe bakambenga umwana mukwata mukono mo kubambingire nawe yafa turi abana batanu mukazara abana batanu bo abishiki bangahi abishiki bana n'umujo bo basho bakashomashi akabashomesanye tabashomese nijambara narondo umuntu okukira yo kushoma ari nko mucyakanga yabo kuzarana ari umusiniye ya kabiri ningana ki tumnonga yosho kuri wizari yakanga ni ukubanza ni wabori yo kubanza abandi bona bakura tabona bashoma waburiza abazire bawe abonye tarashomire ajangwa kabatine sente bandika bari ababaherezo buyambi no wabashomisi bona abana bana no hakari umyabyare wanje kinyakwangu kizara mwena anko kizara nyakwangu no yamzi no yabatwiri abo nkibo shataza kutwiri bakanga ngumwe n'abana muka abana bahi kandi bari abona babatwiri ina abana ba anko babire bariyo ubona kumire nabo so kuba batwire iyo wagumaho wenka waguma n'abana bangahi anti ije yantwara mbara nagumayo narondo umuntu akora umushije yanshwera murumoki wa Australia bagumana bambona bonese wa antu wawe ninga watu bako natwiri niba kurondera murumo bambona bonese natunga umushije yanshwera nawe yafa atabana bayino oguna inantegensa kandi nyinenda anti nyine takajira uboko yona nani nyendo tushoboje aho yiwagire gukora naho akahari abanyabuzare ba kantine nabo buzari nene wakanka bona umuntu yantwara natandika gukora natandikire gukora kuna kushashura zingahi mutwarene ukokora mu rumoki gumo kandi ukiteka kandi ukusimura enju buri kimwe cyona ndukukikora kwiyamara yanyaga nazo mukubona abona rero natunga umushije yanshwera nawe yabanza yambona abona sayana jirogu namuzaro mukabandebera bumuka nani nyenda takashikiroko yona awabaro kushwera no kureka hona nebe byona nani nyenda tushobora aho amurumo kuwashikira hamurumo byabura kugenderaje wakora ki wagaruka yewa antu wakwihira mu cyaro nataho muka nkana agizirenda nataha banzaza bambinga ngo gendoro mushije wakuziraho go mwana mukade yajyangu wota bwino mushije go wakutekera utargarka
natandika kuzambarira kuronda umurimo kubona abona hatwaherutse kurigamba umugore gwa kunyegere wataha nenda shi yuko omushinja shaka kutoka kamushanga kanka yakanatura aho iwabe noko deriya akantu ekiri kunagarukire deri boss wanjye yanjanga hatunoza kumushwera atanshwira garukire yafa so kuya kuyuko watahira wanyu enda watahina mezanga yeka yatandikire kurebwa shi ke ina mezi mukaga irache kuzarwa bagumana bambuza ngo gendo leta wakutwekere wotamane sente zakore kubona abone mpaka oha nyakwenkuru kizara tata nyande kanazara kunamara kuzara wazaraho yakutwara mwirwaro yakufaho kunamara kuzara yambinga ngo gendo rondo mushisha wakutwekere twabe ntumuterese mwagira ngo ndiyo ninyije yanga kwisha yagumana kubona abona omucyaro wamarayo bwire bwingana ki kamarayo wike mwe namara narwo mwirwaro akusindikire sente zo irwaro naki tarazimpiri naguma batyo bagumana bandebera nezabo narwo nazara abo bazire babakabakiriho bakabataro yagumana ndebera mpora kaka wawe atiya ndiaho tinyine kiyambi cyona so ko aho kaka wawe wije wagarika yo ryari wabari aho ni nkijana agarika omukazi yamukwata kifuba yanshwera omukazi ohawe unabe ni nkora atikanshwire wakakiryaho ubwo mukazi yikwargireyo we yaguma yarukora akana akora ki kana kaine saruno mtawu keri yo gumukazi saruno yagikora yamaranja ntinkuza kubasana n'ubwo mwana gendo ndo mushija kushwere rero ugume nawe ati yakunbire ndi aho mushija yafa banzurinde kuwagarikira uwo ry'umukazi omushija kugira ngo utakuza kubasa ninga omukazi wenyine wabe nokora omukazi yanya nkuza kubasa ngorondo kiyambi cy'omwana ishe w'umwana abene we yakashishe w'umwana kawagira ngo akana akoro akana akora rubajina abere ninkora yantweka yamara yenda kujeha kanenda ubwo boss wanje yamukwata yamukomesa yagikiriza nuko guma kutura bati ati yo mwana kwihakura abo kujya kubinjire omukazi kujya kubinjire ngoze kurondisha umwana uture nawo mutakikubasa wazo wishe wo mwana ogu atagarukire yantweke ndijenda kandi tatimwe buyambe tugende mpora kutushobora wagarika wo mushije aha bwenki shibure ko rwo mucyaro wanyu taragira wahishe wo mwana bwenki wagarikire wo mukazi manya ntare n'u Rwanda tinkwamanya n'u Rwanda nkai Kigali uwo wishe wo mwana ntare tutora ashaka kwiyanganka ya wababere yo warwa akanyambara n'inabe ninkora kasha twagarikire wo mukazi omushije taramushangire mbara nkamushangaye kasha bonye taramutwarire bana manya kamwanga tukuyamwanga ntunjiro ndije nawe yanshwera kuyamwangire wakora cyaho naguma nawe naguma n'umwana nareka kumonaga wagarika wo ry'umukazi ate nhombire ni nakora kunamara kwa natunga sente zo kumutwara witu kunajiro witu banje ngo garceyo uwota muresera tukwenda ha nagenda nagaruka mbara yanyakira n'umwana ijo ndijo mushija umusigazi yantwara yajanti kanje ndenkushwere kunda kushwere ni deti gendo wanyu tubeti yonti zo witu nawe yafa yansigirenda yitwa ki akari nebitoki ako bitwara bamutomera n'imotoka washaka natura nkankanye tubenti tura omunanko mu kijungu
mutawuni muri akayaje kari agari bamutomera n'imotoka rero wabo bamutwara umazire kumuzikana jyanti ngwanda kuza kubona nije naza Deston Mwazi afire abwireho bwire bwingana haho isandi ibiri abo nsho mucyaro warigireyo manyo witu bakambinga mucyaro cyo mushije tayine nyina nawe kandi ishewa yakashwero ndijo mukazi kandi banyanga ngo kubasa kuteka ha okazara tukashanga umwana ataruweye acuka ataka kutwara yoga kanenya ngo mbere mutura hamwe tubeta kajire ko kambere mutura hamwe nagumaho kunamara natabaga cyangwa gace yoti tukwenda nuko kujya turabagambire shiye tumushije afire tinyineho kuza bagira ngo abana babiri tubakuba basa nakwata umuhanda nije sente waziyankanka hizabere nzikureta kutwaro ibe ninkore mizi ati yambe nyine umutwaro gumone ceka zandeta bampereza umukiro w'umukazi yampereza umutwaro gwo kugurura gwemere so umushija we tine kuno mchuje ngo imabene mutura mukana mupangisa ninga kahari aha ebe napangisa ebintu biye nakina buri cyuma ebintu bakabitwara bari yabo wabo tine kibakurekireho icyo kwasa kujya tinimba se kuguzaho kirebere legend umucyaro wabo shwa katinita katine ki bakaba muhira bari umusigazi enju akatine yenju so kuwarigireyo cyangwa umunonga cyakuhire owanyu kwija garuka kunumbarira ukazaha niki mabakambinga nati tabakunyenda no hawa kubinjire nishonko twine bandi banyabuzare bwa kujya tukanze maybe banyambe bakanga ba anko tubona ndiyo tunyine kirebera umushije tindi cyakutsigire nkaho beti yonse yanjura kimwe mu program akayogo konka mutayonze nyino mu cyarogo ayina mwana myaka 2 nawe nkahingambira ine ende akurize nko gumena mureba konka ningishanga tunze mukahumuro ntsagarkana anogu hatu yonjeje kimwe akutebeze mbera yone yakora bamuntu hato kwari